mai. Ho mai te waiora kia hau e tu te huana, te moia te koia i te pō i raru ai a wairaka. E papakitu ana ngā tai ki te reinga ka pō kāo, ka watea. Welcome everybody to this morning karakia from Te Nehenehenui RMC. Although it's from Te Nehenehenui RMC, it is very open and very welcoming to anyone and everyone who might want to just join in a moment of contemplation in the middle of the week on this Wednesday morning to lift our spirits, to express a concern for each other in these very trying times, but most importantly, for people to deal with people. This morning we have a guest, kai waiata, to kick us off our morning. Maria huata kahuri kia koe ehine. Tēnā koe taku pāpō, tira koe te katoa kurumene mai ki raru I te marimari o tō tātou whare karakia I tēnei ki ata. Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri, te tūturutanga mahi pono, o te Māori mana motu hake. Whaia e koe te iti kahurangi, ki te tuohu koe me maunga teitei. E hara taku toa I te toata ki tahi, engari taku toa he toata ki tini. I runga I te ingoa te tokotoru tapu, te atua matua tō tātou kaihanga, te atua tama tō tātou kai whakaora, te atua wairua tapu tō tātou kai whakamā. E whakamā toru te tō mairangi ata whai ki roto I a tātou. Te hauoranga taha tinana, te hauoranga taha ine ngaro, te hauoranga taha wairua, ake, amine. Tēnā tātou. Āmene. Tēnā koe, Maria, kahuri kia koe te makau. Tēnā tātou katoa I o tātou kāinga, koutou noho mai nai, roto I o koutou tuohutanga, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tau kai ana kōpū, I te pōka hiwa te pō nui, te pōro, te pō uri, te pō matirerau, te pō tipa, he pō haia. Mānawa mai he te ata hae pō, mānawa mai he te ata huakirangi, mānawa mai he te ata tū mai e tamanui te rato, ia mai tō pāpā huaki, ko marua nui ki te whenua. Kia mārama I runga, kia mārama I raro, kia mārama I roto, kia mārama I waho, kia mārama ki tua. Titoko te ao mārama, korou ora, tulu o whiti waka maua kia tīna. Tēnā haere, hui e tai ki e. E paperangi kia turuki mai e te maru atua nui. He ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia mahea te ara, kia pūrangi aho te titiro, kia kotahi te ngākau, kia toi te kupu, toi te mana, toi te aroha hou. Nukuru rangi ruana te iho tiki ora. E mā toka kai tani whahea whakai ariki. O ngana ki tawhito tarangi e tū nei.
E ngana riri, te ngana he ngana taua, te ngana koua ue, nuku koua uera. Te tūhungia te kawarura, ko te hautunga e hau mai nei. Toki nuhu i toki roa, toki tāwahi e ka whanātua au, ka hahau i te takapū orangi e tūnei, ka hinga ka mate. Ka hinga ka mate, whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga, kia mākina kina ki uta, kia mātaratara ki tai. Kia hia ke te ātā kura, he tio, he huka, he hauhūma. Tēnei o nā karakia, e tono atu nei ki te ao mārama kia haere ma. Me ona pai katoa, kia haere mai te ao tā kura, me ona pai katoa. Hei manaakitanga, hei tauwhirotanga mō tātou i tēnei ata. Tātou e no nei i runga, i roto i o tātou kāinga. A hakoa kai haku tātou e nohoana. I ngā tō pito katoa tō tātou motu nei, whakawhiti atu rā i te moana whakakopetore o rau kawa ki te wai pōnamu. Ki ngā motu riri ki huri no, whakawhiti atu anō rā. I te moana, kātai, i o tātou huanga, i roto i ngā motu. Te moana nui a kiwa. Tai atu rā ki te ao katoa. A hakoa kei whēra koutou e Ngāti Mani o poto. Me o tātou huanga katoa, tēnei te tuku mihi, tēnei te tuku karakia, kia koutou hei manaakitanga, hei tauwhirotanga mō koutou katoa, huri no. He tō mina no te ngākau ki o mahara, ei o matua. O mahara te aho, mahara hure. O mahara toi uru ora, o mahara toi uru toku. Aturu ki atu mata ki a whai o te ira maurangi. I ngā tua o ngā rangi tuaha, te tahu atua hui. Kia turu ki mai koutou ki e nei guri, ki e nei pia, ki e nei ari ki tauira. Kia turu ki mai koe i o he hikitanga, he hapainga, e tauwhirotanga ki e nei uri no ai o. E tō mina, no te ngākau ki o iringa e o. O hiringa tini ngero, o hiringa mata tini. O hiringa whakatika, o hiringa whakatoka. A whakatika whenua, whakatoka tangata. Ka aro atu mata ki tō kanohi e o kou e nuku. E tu tāwana i arangi e tu i hone e tu tāwana i araro e tāputo nei. Horahi a mai e ue nuku he whakahuru mai hirangi. He tau whirotanga ki e nei
ure no ai o. Kia ora tātou. Tēnā koe te makau, kia piki te kaha, kia piki te māramatanga, ka piki ai te ora. Hoeno ka huri, ka hoki anō ki te reo wahine o wāngi a tātou, to that wonderful woman's voice, Maria, ka huri kia koe. Kei ngā kura, kura kuariro atura, e re ki runga i te waka o rereti, wai ho mai ngā uri hei, ka wei ngā o haki e. Ai runga i ngā āhuatanga o te wā, kia tuku tātou i ngā taumahatanga e noho, ki rungi ngō tātou poko whiwhi, anei te tehi taku paku nei, hei āwhina i a tātou ki te tuku. Tuku i te mamai, tuku i te riri, tuku i te hungai, tuku i te mangio, kia kauarawa e tau wai ki roto i tō wairua. Let not hurt, anger, resentment, nor bitterness settle in your soul. Ko ngēnei kōrero ka titia ki te manua, ka titia ki te rangi, ka titia ki te whenua, mauri ora ki a tātou. Ka hoki atu ki a koe e papatame. Tukua mai kia piri, tukua mai kia tata. Kia ora, Maria, thank you for those rich and very poignant thoughts. Ka huri kia koe, Cassidy. A tēnā tātou e te whānau. Ai, kia ora mai tātou. E ue nuku. Ko tō wāta rangi katau mai ki tēnei pai tata. He tūraki riri, he tūraki nguha. E ue nuku. Ko tō wāta rangi katau atu ki pai tawhiti. He tūraki nguha, he tūraki riri. Tūraki ana te riri, ko nei pēperu ana te nguha i kōra hohia. Hohia te rongo i tū whako tinuku, i tū whako tirangi. Tūturo o whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Aumie, huie, tahi. Invoking the ancient karakia. He karakia whakai o calling upon uenuku to cast his shadow to the near threshold, subduing anger and subduing rage. Invoking uenuku again to cast their shadow to the distant threshold, subduing rage, subduing anger. Subduing anger here and diminishing rage over there. Let there be peace. Let there be a peace offering. This point in earth, this point of sky. I tū whako o tinoku, I tū whako o tirangi. O hia te rongo. Kia ora tātou. Tahua, Cassidy, thank you. Kia turakina, te takariri, kia turakina, te takakino, kia turakina, te aupēhi, e rātua o katoa, kia houhia te rongo, te whakaahi o ki runga ki te tangata. Thank you again for those ancient yet modern, old yet contemporary thoughts that we push aside everything that is unwelcome and welcome everything that is good. Nō reira, tēnā koutou kei te kāhui karakia o te waiata. Thank you to everyone in your thoughts this morning and reflections, and perhaps those who are enjoying this with us might take these thoughts with them through the week and join with us again next Wednesday for other reflections and other
hopefully uplifting again in these very trying times. And in these very trying times, I am now in Wellington with the Waitangi Tribunal. And the Tribunal is hearing claims that the government's COVID-19 protection framework is allegedly not treaty compliant. And in that investigation that we're undertaking, we're hearing some very concerning and very troubling thoughts from 40 plus claimants. And through the end of the week, Thursday, Friday, we'll hear from the Crown and their counsel and their officers on what is happening for us, with us, in these very trying times. Whatever the outcome, whatever might be the findings, and whatever might be the claims, the counterclaims, the arguments in this protection framework, may the protection of the highest powers, wherever they be upon us all, through this day, through this week, through to forever. Hoi nō ora, kei aua whakakapinga, kia tau kia tātou katoa. Te ata whai o tō tātou wariki a ihu karaiti, te aroha o te atua, te whakawhiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Ake. Amene. The underneath you will see scrolling the pop-up vaccination stations available today. You'll see in Taumarunui, Maniiti Marae, Mokau Kohunui, Pio Pio, and other spaces where you might go to get tested, where you might go to be vaccinated. That's not to say that everybody will want to do that. Whatever you might wish to keep yourself safe, to keep your whānau safe, to keep us all safe, kia tau kuaua māramatanga, kia tau kuaua manaakitanga, ki runga kia tātou katoa, huri noa, tēnā koutou, kia ora hui hui tātou katoa.